Kublaya pi baro kibapai yakini ko kubor jongi upet ngo cable news. Kimat bakong san jong ko kubor menta kata yo kilong. Haka kala ka banin kong lapan bana ka UDP yakilai po arngut ki kertong banya kun yaki election. Ngaklem tip halo ki jinalang pen bana kertong ke UDP ong uba bindu lanong. Bu yaki border outpost haki jaka kaput bat sabateng yaki jengkeren penbet put bat ka Assam ong ka SRS BARN. Dawa ke FKJGP ban bu ya ke feed mill haka jaka ke ban aji mentoi ke nong ri jingri bat ke nong rep. Kher ke BJP ya ke NPP bat penkela ya ke fokus kum ke scheme party. Bat angnut ke senong terna ban pau ke senong kum kawai na ke jaka jo okai pertai. Satang kindet banai nang ni syakmat bagi nong song shnong ke jalla kin sami banjet thmai ki nong mi khmat sakayeng darbar thawan ke jalla ki sang san himaru la sakhi ye ke jingpen khre jongki khamtam banjet ki kertong ban penyakun hakenik election kawai ni ki sang san hima ka balaya chakmat ban pen khre ya ke ni ki jingyakun kadai ka sang United Democratic Party ka balas dang pen banai ki kertong jongka nakabanta ke ni ki election Kawai na kisang san partai jongka ni kejala ka badairu ka sang riulum ka United Democratic Party UDP haka lang ka balapan long haka henriu tarik menta ubnai no pra arhajar arpoar haka opes rekam jongka haka kala ka baningkong shuwak election MLA ka bansalong haka snem arhajar arpaulai banwan kalapan banai ka kerteng jongki kertong ki banyakun ek election MLA banchet mai kinong mi khmat sakayeng dorbar thawan kejala ki kertong ki bakasang UDP kalapan bana hakin ikasni kidai nakabanta ki laipu artli ki constituency bat hakin ikatup kerteng baro kidai tang kirangba bat empat yoi bakindon ki kertong kentai ki kertong ki bakampau ki balayo tiket banyakun hakin iki election MLA ke banwan ki kentup ya uba lakmen rumbui uba kermen shela uba nujor ki sungo uba jeminu mauto uba remington pengrup uba HDR lingdo Uludal Bird, CH Momin, Uba Mitchell Wankar, Usi Embarim ka JHADC, Uba Moonlight Pariat, Bat Kiwe. Nakini ke lai pawarngut ki kertong ki balapan bana hakin ka kala ka banengkong, rangut ki kertong kidai narilom garu. To see that the politics always speaks about numbers. We have been able to save the state from losing its good image. In the previous election, the party managed to hold on to its strongholds and win a respectable number of seats. But we're not enough to form a government on its own, as a regional party is limited only to few pockets. We hope that this 2023, people will give us the mandate. Since in many pockets, the people of the state are in search of an independent political voice of their own. Many like me, the solution with this national party sees UDP as a political alternative. There is a political vacuum to be filled, but the party has not been able to convince the voters at present itself as a viable political choice for them in these last elections. I strongly believe that only a regional party can develop our state, stand against injustice meted out to the state and stand up for its language and culture. Haka state ka jungi labon tili kisnem ngirayo I baka jinsin siya kadon the national party. But Nimla claim the pet but Nujor but kiwi but ki political but kiwi but ki state. Kung Mizoram, Nagaland, Sikkim, Hakaba, kini ki regional party, ki one but ki sinsyara kabor. Naman, ngidon hangni ka UDP, ya kabala seng but sedang da lead iki molong. Rengkat bat kino yalam ki leader haka to ko pohan ban na somanong bagi don ka party ka pabit ka pabiang ban yo iya ka jinsin siya ka pupura
Unong alam kaseng UDP uba bindu lanong ula penpawe ke jing benyau haba kaseng kamshim lakhot ne pentip AAU banya don lang ha ke jing penpenai ke kerteng jongki kertong ke UDP kiban aireng ya ke election MLA banwan. Unong alam ke UDP ula keranda ke basai balada uyo ne umyo tiket na ke UDP unya kunbat ya ke election MLA nanong krem constituency. Kalong ko kubor kaban pilengo iki babon kireu patba jong kejela kam tam iginong kersan jong sengsen perthai United Democratic Party UDP. Namar bo uwei ni ginong elam ubala rem bat kam yau kerta uletho bom dan jengtep AA ke jingelang penbena kertong ke UDP kebalong hakan reu tarik mentauno opera arhajar arpuar. Bad uneu nong yalam bala kamrem keseng UDP udai uba bindo lanong. Ubala keno aba msyamladan kinong yalam jong keseng UDP ki bala pentip yu halor kene ke jingelang penbena ki kertong ki banya aireng ha ki election MLA kaban salong ha kasnam arhajar arpulai. Uba bindo lanong ulapan pau ke jing sngorem halor kene ke jingle ki wei pat kinong yalam jong ke UDP. Bad ulaong balada sngodan kam ula bantau da ke wei pat ka sengsan perthai ke batamai. Imat kal asyai fi kabede bat kini kam nomor yang tiket kila ya de berkhat hil aslam ba ya kan gram kin ai be hi shawi te ya katana do bunai wa ar le islam ta ter ngala ikan do arsil la sien parti la songlang la don sakata ka core committee la don sakata ka na ka district ru te na baro hi de berkhat hi ban tiket banum ai nga sei ban ashawi ngatenga de nok seng je UDP te ngat hi kat ba kat hadu empat mi ke iki ke basai kepada saya kedar tekemut palakin ban obang amde kemun alor kene jo sa dina tiket pat trai fi finde kumna trai fi pihak resign dari UDP fansa le kan kontes kum independent na kumna finia sang mi sepan wa question ban resign kami da jaba kelapo itu tau pu kelapo sih te ngaruh kala nado pasdang la pensya ba ngala khre bukan jele na di konstitusi nongkrem hakaba kepada ting ke bolong ke konstitusi barim cuma ka don lang tinggal akhre kala pentip iki ba ngala ya syakhman entah jingele ka jingele ben te initially in the beginning agak sedang teladang adon makna ka kunhuan ru ya kata kunhuan kin ka election commission kanum pat Kenya ka kum ka kunhuan ka ba itu tenri kunhuan ka ba da recognize kan sulong tang ka registered kum ka an ya ka an te kalong bai in haban register ka election commission ya tangin sale te hadian jongka election kin pekin ka no kan ka parti ka yo percentage ba kuntar te hadian ka takila ban berkhat si ban ayu simbol na ka bantah ka takasing te ya mentahi kan nang lang ka kunhun bad kandang long independent satang la dang ayele na ki parti ki bai pat ki badon tinga dei long ki national party le se congress le se BJP le se ki te kalong banyale rang ge kalong ringa ngambon nomor ngampat jukula seng menuru te ngane bi haju te na takada ngosoba banyak ka bangakalai ka seng ngan jiet ke konstitusi ke batamai tengah jiet dikata ini kata arja khat pra ka UDP kam don kandidat na nongkrem uniu bakimut banai uyele
kum independent menchua udon khnam udon kongres men kan yele independent ka UDP kam don candidate araja khat phra no krem tengalit na kata abo kam don terada ki ai way let's say bu arden bola judon berngi te bu arden rukun dia no nam shubu la da dong don bu arden ngamle chte ndi ba khder bu arden ula kan dia no ten na mar mam shimdon candidate araja khat phra no krem kalaj tengalaj tengaru la dep kan de kapasai da nduk sedang ba tiket kenuman sepi ngaru malah dep kan basai ba yele te or pai te keladon be ten om kumno bakam don tenga nyuhuar man sasis sa another term gadang long nampat poi pro nganumpat poi pro sa kata term lu nganumpat poi pro do bakun kiai meki kiban batai meki yang kadi tangkania banshu penkesan ya lade sang lagi mala lani ki bit kim tip kita ke bangai kado ya pi mentan terdekat ya ke partai baru kawai ke baklan ke ri ke Amerika urang punya buri buat propose nem ha ni ngamna punya i mekalia ngamna punya mekalia I can do it much better than them. Namar ke jing bom la sngap shu ya ke jing ai beteng unong ai ktien ke seng san partai All India Trinamool Congress AITC usaket gokle ban kenno bat kan tho persha e ke sarkar jilla hapo ke jing alam ke seng NPP khado khatwai ke sarkar jilla ka penbana bakan ujor da ke defamation case ne bandawa bai man ran khpan na usaket gokle halor ke jing tmu banyalam bakla ye ke pat ba ke jilla Usumbut Menteri Rang Ba Kejelau Pak Prestun Tensong Hagasngi Ba Arjong Katayo Uloong Ba Sarkar kan ujor da ke defamation case persyayu National Spokesperson All India Trinamool Congress usaket gokle halor kejing keno Ba Menteri Rang Ba Kejela Ba Commissioner Ba Secretary Katanat Planning Udi Vijay Kumar bagi lapanan kam bakla kepisah dagi spak lur tengka lengba ke company Maglion H Limited Uba Prestun Tensong uloong bagi sarkar kan ujor da ke defamation persyayu gokle namar bagi jing keno ke jengu kilong gibam dan nongrim bat ki jing keno klem nongrim jong gokle kalong man la kapor ya ke bagi sarkar kelathat ban sngap Uba Prestun Tensong ulo pencai bagi sarkar kalayaj bat bod renti iki kendon trekam haga jing pentrei iki project ka NEIDP lengba ketenat PWD katanat jengok kai pertai bat katanat sports bat youth affairs balathauru ka Maglion H Limited ban peniat renti iki kambaro ula pensyai bawat iki tenderu la khot iki tanat sarkar daga bobot renti iki kendon bat ula ban biang bagi jing keno u gokle kilong ki bamdon ni jing shisha bat namar ba ka election MLA Kelajan kumta ka Trinamool Congress ka kuat penilam bakla ya kipat ba ka jela Kani kijing keren jong uniu spokesperson kadai kabang orang pikam dai su asin ka benukong. Kebola keren bon sin ula ai ke allegation bon sin bon teli bat kabang ngiru habang lapen syai ha ka bakadu kalakut namar bahak ka bakadu u shemba ka kebu ai mu statement ka bakla. Te menta ula mi yang menen ha ka bu ai ka ni ka allegation ha ka bangang ko ban pensyai bagi pai ba kinem sengut hu bakla. Kani kadai ke projek kabangi ong ka centrally external funded project kabawan lengba jo ka NDB ha ka sign dia ka agreement apa dengan sarkar megala bat ke sarkar India rengkat bat ka NDB nakam ta ki projek ki ba pher ya ka ba umdei kumba ong mo utang nurus pa lai po atur ngai ngi yo e ka sanction news pa life away 0.2 crores kapisa kabla irma bangin pendon kam ya kane nakam taus nem ar hajar arpuar ar hajar arpulai ar hajar arpusau ar hajar arpusan batkan kut hadu u ar hajar arpunri bat kane ka fon leng bajo ka NDP kalong baik haki lai teli ki department ki baper ki bangin penonton kawe ngi ong kabahap apo tourism department kawe kadon kabahap apo bludi department
bat kau ipat ke bahap hapok sports department de ngi tahu ya kene ke Megalayan Age Limited katkum ke company sa namar baga guidelines na ke NDB ka ong ba mde mla ban ong ban trade direct public ke department habdon ke kerja SPV kabing ong ke special purpose vehicle in the form of a company hakaba ban monitor ban penbiang ye kikot kisla baro hab ban monitor lang lengba jong ka planning department den nakata ka daw la tau ya kani ka mangi ong ka Megalayan Age Limited bat ba kakam mentagalas dang tiu niu briu ong ba kurkom khaten daru kabalong ada kabalong questionable lani ka bombiang lani ka bom sai renga kwa ban ya thu ya pi ba ya ki tendering process baro kane ka company kane ka SPB kane ka society ka mangi ong Megalayan Age Limited ka penbiang ki kod kislabat ka IT pada gini project sya ki department la dai ka badai benta bat ka peludi ki as ka peludi bat ka tendar ya ka dai bat ka tourism ka as ka tourism department bat ka tendar ila ka badai bat sports ka as ka sports department bakin ka tendar mdai bat ka tendar na ka nika SPB tena ka daw katar ka jing ka allocation jongo kalong babakla bat ka tendar ngi khot ru ngi khot online namar ka guidelines jong ke NDB kalong very clear bah pipikot tendaru piap le online mde to ko offline la ban ye kren bakalong kumne kutai mde online to te hakabai de bat kene ka kam ko mo pi ka bangi la de kot tenda hakini ki lightly ki sektor kalong tang kumba arspa lai poklur meneng la batai arspa lai poklur ngila kot tenda ki don ki bamentas tamban ai ko don menta ki bingdak sudet ki tendering process prokhoi hakaba ngin sedang no ikini kam habur alai teli kini sektor haka tourism sektor haka peludi sektor baru haka sport sektor syai hakaba mdon kanu kejing bekala kamdon kanu kata kam visualization jong kanika jong kini ke project ndai ka dei ka project ka bang opi ko long very clear ka ba download nadong sodong kikot kisla katkum ka guidelines jong ka NDB tinaka daw na kalian jongi ka sarkar isim kia bahaya kene ya kijing kren unu spokesperson kalong ba klaim kanong rib bat nilaya rairu bangin haban file de defamation case against unu spokesperson jong ka AITC namar ba karukom keno jong kalong serius sengaw kung kata ka surkar ka bababnot ya kapisah ka tingga sengaw kung kata kapisar ka basuk bahaban bam sengaw ka kabamdon manu ban page ban kbi ban audit lani ban cross check namar ba pinyo kat tas pak klur kamdei ka kam basuk tenai nga sumon ong ba dakijing start jong ne comment ngilala ban warna ban sign ka agreement hapdeng jong da state government bat kan penmentoy sibun ya ka jela jongi barokoi natip tamu uni beri ngapai ku bakam peri kerkom keno jong ui ke sarkar ngangong pi lada dei sisa ka basisa ni pediang ndai kan ni tang ke jing keno lam le ke jing keno thok ndai bandai ke jing keno ka basisa ngong pi ngiru pai bangi kemen balai bangin buri ye lada pi ong mentan reus pa lai pui klur ka bangi ngong news pa lai pui klur kamde ka kam ka ban kumno kala ban long mangin siabang kumno kala ban long mangi bangila bet ban yo kata kala nanti ban bam ban tep sapla pi kata ka de ka we ka bangi da sutu namar ba ka sistem ka government kalong karung ko pisa siting karu thik pathik kami siting karu thik pathik haba karung long thik pathik numla ban buri bat nginumla airu ban ong ban misuse ya katuka fund gabla earmark la kalong naka World Bank la kalong kada naka NDB la kalong naka ADB kat ner balong nginem la ban sule umta kumba uneu briu ukeno ya ka sarkar
Hadin baka sorkar jala kalapan bena bakan bu iki border outpost hakaleng ki jaka kapu jong ke jala ki badan marjan bat ke jala Asam ban ajing ada ye ki pat ba hakala asngi ublai jong ke tayo ke senjuk kirang ba shnong border area right nong tung kala dawa na ke sorkar baka dai ban bu ye ke border outpost ha laper lani ummat bat ha tli Ka senjuk kirang ba shnong border area right nong tung hakala asngi ublai jong ke tayo Kala dawa na kesorkar bakam day banbo ke border outpost hak snong Tangrang ni terso. Nrei kedai banbo bet ha laper lani ummat bad ha teli. Ban ajing ada ki pat ba ki basa ki than kaput bag jala Asam. Kinong elam jong kesenjuk kirang ba snong border area rengkat badu MDC ke Mauhati uba Charles Marngar. Kilalit ye kendo yo menteri rang ba kejala Conrad Kongkal Sangma badiu chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council. Bat kila dawa badai ban bu shwa ki border outpost hagi than kaput haswa pan sedang biang ya kejing keren penbet put bag jala Asam u presiden kesenjok uba Black Star Sotun ulong bagi patba kla kemen ha bag sarkar kla penbena ban bu nyau teligi ketem pulet hagi than kaput Henry kini kejing kemen kla ne tang shipor namar sarkar ketemu ban bu ki border outpost hapo kishnong berang jengai na kejaka kaput bag jala Asam Ka senjok kala dawa beri banbo ke border outpost ha kisnong laper ummat bar teli. Namar gidi kisnong be jan bha bag jala Asam kenang ban ajing singan gi pat ba. Bat ban khanglat gi pulet Asam ki bawan ban pendik gi pat ba ke jala Meghalaya. Nalor kani uba ablik ulong ba ke jingdon jong ka maulas nai police outpost kam yarap gi pat ba. Namar kani ka outpost ke jengai ko ba arpho ne laipo kilometer na kisnong be jan bat ka Asam. Ki basha thombor man la kapor ha ki pulet Asam. Ngiyo ha ketu kapor ya ka simpen tip ya simpen sai na kalian di chief minister ka bari ong ba ngimla ban bu ya kenika ya kini ki atli ka pu sapo ka cekaya ka cia tadi melemi na ketu ka komiti lipai no sa snong tingi lalu empat ya gawe ka komiti sebelum ka channel komiti jong kenika Jom kini kilai teli kirai angkat bangi ke sensiu romba senong border area. Cara dia terso karai katrang karai nongtung bat kini ka sensiu romba senong jom border area. Tinggal simlang ya karai ba nak kementar ke aposi ngin kerpan ya ka sorkar Meghalaya baka depan bu bet sekitar ki cekah ya ka cia ngila air ya ka cekah ka bangila penbang ban suai sunghai kita keceka ke dei ha umat bat ha teli ba namar ba ki nong song snong si kita ki snong kumba ni lapip ni lapa sek sorkar chin tho baro kita ten chu snong ki don hadu art sau teli snong swa kanika chin penbet pun nak pentai chu kanika festu de ka sorkar kan ai swa yang ya ki nong yada ke nang ba ki pai ba nong snong chung stai kin lai na ke ching ritm sim ha ke ching sha nyon bin na ka bantai chung ka Asam long ba ki pulit ki chuki ke ngi la pha i ka ni ching tho ha chief minister mane to chief minister lo ong kum tai ban bu ya ka ni ka apos sak ta ke cheka ka bi ka chia ni shifting yo ka don ka ching wit ha ka ni ka ching pan bi pu Sya ay ngubingin bu suwa no siya po kanika say Meghalaya. Tanagalang chungi tingi ong ba ngim sngu yahap. Ngim sngu singany ba ladan bu ya ka sa artli ka opus maring ladon ya kanika apus po maulusnay. Na po maulusnay hatarang ka don tagkum ba 100 kilometer tam hapo 100 kilometer. Tanaterso ha maulusnay ru kolong kumtahi. Kan bakatai ke snong ke bastai skmat pat ke balong nadu namolusnai hadu umat ke don kumba arku kilometer tam e. Dan nakalian sungi tingi sungi ha pa hibu lakum no ka apu si ke di bandon be hatai ke hapo trai so kita ki snong kasi. Nang manyo banya dai ya ka ya kita ba nong snong ki snong kin don ki snong singan. Shuaban penbet lada ka Asam kan nombu kan lei ai te ka Meghalaya ka dei kin ben ong bangin set up iki opus kita cek
tabalik asam bat ka bu syaj igini ki apos bat ki office sarkar ki bu sing lai chaka kat ba mangi na galing so ka chala mi khlia pangi ong hana ba mlong ban bu ki apos ta ni subu ya kan ka ching percaya kan ka port ka ching kwa chumi galing chuk chuki nang ba kan long ka ching sngai yo pai ba nong snong ki baro kita ki arpu arti ki snong nge kita kerpat dia ka sarkar bahkan sungha ban bu lem ya ka lada umla ban bu ya ka permanent apus ru kin bu be ya ka temporary apus po kita ki snong ki bah po bordar nang ban long ki ching ya ban sip yo pai ba nong snong ka si chungi Alum ya kesenjok di rumah senong jong ke maulas naik area ke bagentup ya ke senat right terso bat ya ke senat right tarang bat ni sukumen bah ketugus ngi ngilang sim ke wai gerai badali leiru nginam syak bah ke sorkar kan bu ya ki border outpost hangte ya po ke senong tarang bat ke senong terso ke bas sukumen kalong bah nakaliang jong ke senat right terso bat ke senat right tarang ru kila keren dah ke basai bat ki klem demand outpost bagani ke sarkar kumno kanun ayangi dan lele na way ni kinokren uang ba pinbo outpost pinbo i kulit na kamantagi knai nam tagi knai ngladon kimiao gimdon kam bat ye kini ke outpost gimdon kamon busa blok tu ke border ke jom bat kani ke outpost ru ke bawan menta ke ke border outpost BOP syai kena di kumno kala bonong ban bo apo terso bat athapan di hakabede bakani nakaliang jong isiyo rombak sunong ngi jingalam jong presiden gidan nang news im jong right nongtum ilawan ban kendo ruyo chief minister mane kumbela itu umtu dia menta ka janmit pade ilawan ban ye kendo UCM halor kene ke juk kapang ban persya ye ke jengbu ye kini ke border outpost hakasunong terso ban hakasunong tarang dia ngi sokemen ban nakaliang ka jong UCM ru lailat ngi ban ye kendo ye kini ke dorong ba ke jongi bat haga jingi kendo mendaga sengi nakaliang jong CM ru udan lang kasai ke jongi hi ban kesyan lapan pau ye kata bat nakaliang jong u lang ai ke jikular ba unshim ye ke sinjam ban ai ke jing tho so government bat non persai kini dengan sutu namar ngaimat kani don ki bale politics namar ha tu ka komiti mi songru ngi la batai syai ya ka claim jongi namar ba ong block 1 block 2 ni keren ya subject ban retransfer ya kitu ki jaka ki badon ki khasi jongi ki badon ki penar jongi ki badon ki briu jogi boro na do sodong ka rukom im garukom man garukom perkhat garukom penai ngi kerpat ya ke sarkar asam ba kede ban retransfer no sepo megala di mana kan ni mengi don ya to meeting don we uru ramba ong ba em kini kisnong ki hap megala nga ong ba pe yementa kumnungin ong ba kahap ak megala habang ngidang tho ngidang klip yung ba kita kisnong ki ba haba ke blok tu kabangut kiri ban hap no sa megala dan ngong pijat ba de ka election ngai i ba utaw ba so tun noi usung thu ba por mi batai kata ka subject ha kata ka regional committee meeting den rei ulek ban lum ban lang dengan sukwa ban ong ta ka wei sengau bah wat le politics ia kena gi isu pidon akan mon ko parti kam lele tang ba wat penmi pan wat pelong political issue kini namar ba kajing sisa kolong ba kita ki khatras nong plus southly kita ki habak blok tu haba ong hab blok tu kamot hab asam habang blok tu kamot hab ka asam de haba hab asam kajing keren kan nang yes dang nang nei sekmat ngiru ia kitu kin ia nadu kisim nadu kas kia sim jong hima khairin nadu sim lai bunyi ong sim jong ka hima nongtum kirang ba snong baro nyong submit ia ki kot kislah kenang balasai endeng ina ia kendu hapadeng ka regional committee ne nang ne begla ba regional committee jong asam ni dio ia ka bandia keren ban pensyai ban pensisya ban ong lu begini kita gisnong ki hap sepo pen pai no sepo mikla nama dia menta ki hap apa ke blok tu dan riu tu rang ba ong ba uba prostun tip sung tu dengan ngam sutu umut panong kumnu nama uru don lang ha tu sini
tang banga imat uneu briu ule politics dengan suka ban ong lepas ngau bahawat le politics ngah ne ngamdon de kamenta ban ong bangale bang ada NPP bang ani keren NPP nengi keren mentan nak kamenta ke jemutoi ke jela jongi nak kamenta ka pateng ke jongi bangin suk yin sang hade na pun te kalong ke ga basusi bau ni urang ba ulum ye kita gerang bas no ngaptip ke senjuk na bas no ayu yang sia ka bangingi itu hi lembaga diskausil kalong baik ya usim right ubangi ong usim joka right nong tum ubaru sen ya upaim jongka hima khairim namar upaim rudon lang usim right rudon lang harus ngikirang bas nong ruki don lang ternai utau ubak sotun pada maru hadin tau lek lu lek lang ban pesutu bekla ya kirang bas nong tengah kekerpan bakirang bas nong kim dei ban sutu bekla hapok jelam jong di urang ba namal ngasutu syai kedar bahkan ka kam jong u kolong tang ban lek politics. Kasang Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples FKJGP hagasni balang jong katayo kalalait ada ke dorkas haus sembut mitirang ba kajala uba prestonten song bandawa bade banbu ya ke feed mill ne ke karkhana shna ya ke jingbam na ke bentaki merat hakajaka ke babun kinong ri jingri bat ke badan ru ya kinong rep bakinyo shalan ya ke marrep shaka ne ke karkhana Kinong yalam ke FKJGP hapo ke jingelamu presiden uba Dundee Cliff Kongsit Hagajingnya kendo uba preston tensong gila ajing mut ke sorkar bagadai bandon ya ke mat trekam bat ketenat karep karyang kadai ban petsutu iginong rep igijing thong baper kebidan kam bancalan syaka feed mill kadang bagan long gajing mentoy iginong rep bat kumjo iginong rijingri hakajela ulong bagajela kesanya negi bai pat gejela ban yo bamdo kumta kajing yo ya ke feed mill kan long gajing kerku ya gejela bat kan kentiu ki kam penroy bat kayo kokot joginong rijingri bat kinong rep Bat nakaliang usembut Menteri Rang Ba Kejela ba Preston Tensong ulukular banle ak babahatam halor kejing ai jingmut jong kaseng. Uba Dundee Cliff Kongsit uletho ba sorkar klatmu banbo ek karkhana ha bari dua ha ke distrik Ribhoi ha kejaka jong ketenat mining. Hendra dantang nyo akar bat bantai ke feed mill dan kam kejaka ke ba arpusan akar. Kumta ke sorkar kelap hai khmat chaman di pathar bantai ke feed mill bat kene kejaka kelong pedeng bhaban ai jing syakri ya kibai pat gejela kathan stelam mingi bat kinong rep gejela kila ban chalan nigi marep jongki syakane ka karkhana ya kata ka karkhana mo banchna itu ko jingba nam ta kini livestock kiba dan ne pok gejela ka jongi pak not eastern region ni bro wei kalau ban kong ba nakaliang jong sarkar India klajit ya state ka jongi ban ai ya kata ka feed mill ban set up ane pok gejela ka jongi namta jingyo nong joki pat ba kiba rijingri akan nika jala baka tan lamingi hi brokawai tinggal banyak kendu kalau bang kuat anong yo deputy chief minister ban ajumut ba dei ban bu ya kan nika feed mill haki jaka ke badan taki prime location ke badan ke potential mo khanang ba kajing dak kan feed mill kan serve ke purpose ya kajing ya kita ki nong ri jingri makum kalau menta nakaleng jaka seng lapun bun senam iju perlong ya di jingalang balik ya kendu ya ki khun samla ya ki nong shashnong produk personang wa jongi ba kani ji kedi kuwi kala aikam aijam ya ki nomor kum kalau menta ki jing dot kang wa jongi kum ka jala ya abadi bat ka kini ki mar kini ki dok bam kalau bangi dak up indaki we ki jala mo napo neki we ki jala te prapo nak sispa jadi nata katau kalau ba kajingwan ne kajing yo ni feed mill kan ne kajing kerku pala yang kum ka jalan nama beliau kan kenti kata ka roy kapar ka yo kot jong ki poro prasa go jongi kita benta hari ni kam di jengri di dai te nak kaleng jong deputy chief minister oto un sale e ka bahatam bat ngidang ong ni ru ba de bendon ki policy nomor ba hari ni ki feed mill pinot kam ya kita ki raw materials mo kum rohadam bakum tatar kat kum kucing dawa jang tu feed mill tingi ong di bandon ka policy ya ka ba lingba ka agricultural department kan let and pension thu ya ki pri ku jongi ba pet ka dong ka feed mill ba ka ni ka feed mill ka dong kam ya ki ni jing thung kum ki rohadam bakum tatar ka kum jong kam te kamut kanyarap haborok kilang ya ki ba no nadu kinong ram ba kinong rijing riru tingi ai ka ta ka jumut te na ka yang
chief minister wong unsa le ke babatam maka jengwan kan ni feedback hang ni kan ketiu syai ni kum ka jala hi berhoi Kaya cakap ke babi yang taman buat dia feedback kat konggo cakap jemut nama seng. Nakalian juga seng ni ong ba ngi hi bun ke dong region ri na po Ripoy district na ta na po Gentile district na West Kasil district. Te nakalian jong i la puni sibun ke jing e banyo itu ki jaka. Hang hakan ni po ni po district na ma baliu ki hapet de bor kiliang ka feasibility. But la kimla rekam ru mardor ya kini ka feedback kalau ba kiwi jala jong ni kathan lamingi khamtam ka asam lu ka kwa bakan panyo saka te takada ki ono government ni kaple ba nomor ba ki hapyo ta approval na po union ministry te la itu bakla dan ki cakap balik inspection te katrai yung ya kai ba bersin bala approve na te ke sabu hang tahiru te nakalang jongi ong kawai kalau ba jong don jong ni fitmel ka ban serve ka purpose ya ki ba ka jongi Ha kawai pat kaliang ke FKGGP keladawan ke Sarkar Jela bagadai ban pentre kamno ek automotive industry standard ne AIS 40 vehicle tracking project ha ke Jela lengba kan nirbhaya scheme jong Sarkar Preng ban ajing singan ki pat ba ki basong ya ki kali kamai khamtam ya ki kenthai uba dan di cliff kongsit ulong baganeu project kalong ko bakongsan bahan na kebentaban ajing yada bat jing singan ki kenthai ki basong ha ki kali kamai bala ragi kenthai ki mat ikanu kuno jing tombor ne ka accident kila ban kenyot yo panic button ha bagi pulet bat katana transport ne ki bor sarkar kenyo mardor ki jing tep ha badan kanu kuno jing ja ha kanu kuno ka kali bala pendat ki kor ki bor kat kum gejuk start ke bamenta ka FKGGP kala ajing mot bai kene project omdai ban IT ha ki telecom company ki banabar ke Jela ndai de ban IT bet ha ka BSNL ka bala don lupa ha kaleng ki district jong ke Jela Batlada kedan kam bantung kam kan khot da kejing pen menapat ba kadang baki samla try Jela ki bala pendap kejing pulia hak information but technology kin yo kam yo ajam presiden ke FKGGP ulong balada ke sarkar ka ai shagi telecom company ke banabar kendang hab ban bo gi center bat namar kejing bamdon ke state employment policy kinwan ra di kibreu ke banabar ban tray ya ke kam Uletho bau sembut menteri rangba ke Jela ulah pediang bat penpa ke jing sngau yahap jingmut ya ki jing ai jingmut jong kaseng nrei lada ke sarkar Jela kaya diki wei pat klinti bat kam perkhat ke bahal kamiat jong samla ke Jela kum ta kaseng kan hab ban lum ki samla ban penlong da ke jing yakhi ka union government lingba ka ministry of road and transport de lingba katu ke jingja jo katu ka case nirbhaya case te kelawan da kata ka order ke notification ba borok ki Jela kiri ben rekam ya kini ya kata ka AIS 40 kan mo ka automotive industries standard ya ka ba ki happen install ya kita ki tracking device haman lagi kali but kindan hiru kalau kini ki monitor mo ki monitor center ki monitor kini khanang ba kan kata ka safety nam taki passenger ba shong kali te nakaliang juga ki guidelines bagi ai nakaliang juga sarkar India kalau ba yak state government gede ben implement link ba kiniti telecom company tingi sungtho kat kom kajing wa jing tip lingi ka seng kan don kajing don kam yak students ki bapa se ka IT information and technology ti kan de ke ba lada ka government ka jongi ka sim khia ban pen rekam ya kani kan de ka we ka ban ailat aikam ajam ki khon samla ke jongi nadu bari ki IT sector ne administrative ba kam ta ter tinggi ai jumut ba de ban implement link ba ka BSNL ka ba don pa ka sedap ani pasti ke jongi hamalaki district ba kam ta ter nomor baliu daki ai ya ki telecom company ki banaba kinwan hang ni kidang haban bu setup center ke jongi ba kam ta ter ba ka we hiru ko lomba melak mantep lasai nama hadu mentah ke state policy state employment policy yang padan di ini company kinman beda bar yang petrekam ini kinman rak di beliau juki nasaba kin ombak ini gilti di adil pagi nong tri jongki ring iswan chanik iswan on deputation ne bakadon di project kalau ban lokum ta te bang awak jing tep bakadon di project ko kanya di post na mo te tak tahu ngila ajeng mot ombal lingba ke BSNL dekila ban root ban implement ya kini kamu ke BSNL dak don kam employee su kan ak advertisement buat kan shimbi ke lokal jongi kadi kata bat sakawi ru kalau ma ngila awak jing tep ha ngilap ba la penrekam ke BSNL kan revenue tu kan ne hang ni namar kadon kata ka bo ketuga CGST
central good and service tax bakadang ka state good and service tax. Kemudian ni kalau dapat rekam kebiasaan kepada Pok Megalia, kemudian dia kata tax kepada juga state kan sokot hang ni. Jadi ai pat wiki telecom company kepada nak kawai ke state, dia kata ka state good and service tax tu kan lek state. Jadi nak kalian juga ngi long very clear. Lada government kam semua hab ai jing jeng ngiru ai makaru kan wan leng bak public domain, let her be transparency bahkan dan kata you kan kata kan peni kan kai ka bangi nak FHB ngi ajeng mut kamlong kani ka balik ke government ka bahatam dia kata ngin ngam dia ladang ngim suhon pak dia kata nak try dak government ka ya dak kiwi gelenti kam perkhat ikna samla ka jongi ba mo kat ni dan nak try sai sien ke man sing haban lum yang ikon samla ka jongi ni haban yaki alo ni bertahan ni alo Habapai biang syaki kubor Keseng BJP hakas ni ding jong katayo kalapan bana bakan penyang kertong habaro handre pautali ke constituency jong kejala haki election MLA Arhajar Arpaulai bat kala theru ya ke sarkar jalla halor ke jialam ke NPP halor ke jing persang ban penkala ya ke skim fokus kum ke skim shimet jong keseng NPP ban sam jingaram ya ki ba Habayakran bagi nong patai kubor Presiden ke BJP uba Ernest Maury ulong bagi BJP kan penyang hendreu pongut ki kertong habro hendreu pautli ki constituency jong jala Meghalaya. Bat ki khimilenti bagi patba kan penjob bon ki kertong ban ailat no ke BJP ban yalam ke sarkar. Ulih thu bagi ladap ban kerpat ki nong yalam ki bahakmat jong BJP ban penbenan no kham kloy ya ke kerteng jong ki kertong ki ban aireng ya ke election MLA ha ke senam Arhajar Arpaulai. Bat keseng kadang up bak election commission kari bakan penbenano ekatarik ban penlong yak election hak jela. Kenang bakan yo ban khot application ki kertong ki pakwa banekun yak election na keseng BJP. Uba Ernest Maury ulong bahaki prasnem ki belalet apo kejingalam o menteri rang bado kari u Narendra Modi. Laterwa bonjat ki skim na kebenta ki patba ke jela Meghalaya. Hendrai ke sarkar jela kam shimla perwa ai yakini kijing terwa. Kumta kalong ka kongsan ikipat ba ke jela bagin jetno ke BJP kenang baki skim kampen roy kin poilot ikipat ba. Ha kawai pat kaliang unong ilam ke BJP ula kentho teng ya keseng All India Trinamool Congress halor ke jing bamla jongka bantrei yala ke benta kum kaliang persya. Namar kimat ki bagan ke seng ki shim ki de ki bala bot bat shim na ke BJP ha ke bedai bat ki kam bamsap ha ke jela. Uba Ernest Maury ula kentho ru ya ke sarkar MDA ke bayalam da ke NPP namar ladap ban sanction hado sausan teli ki skul Eklavia haga jela Meghalaya. Hendrai hado mentatang ke skul Eklavia ru kam patla ban trekam bat ka jingdo nong kalong yu pat ba ke jela kamtam ya udok usuk. Nalor kanie ula kentho ru ya ke seng NPP ke bala penklalong ya ke fokus kum ke skim shimet jong ke seng NPP. Ki balalet ikishnong kitau ban pan yo account number na kipat ba kanong ba shelong ban ay kani ke skim. Uba Ernest Maury ulong ban nakaliang umentri ke tenat karep karyang uba bantai dor lengdo ula pencai bagani ke skim kadai na kebenta ki producers group ki bapenmi iki marrep. Ndrai kumno pat lasam ya kani ke skim hasor shelong. Terkumbah kat nungut ki kertong ke BJP ke penyang bat kat nungut saya community bikin job bagi election MLA Banwan. Kani kejing snow kejing keren jong ki pai ba habang ilet syaki snong ki konsulsi beper ki pai ba ki pai khmat syaki state ki bamarjan batni kamtam ni ka asam ki kwa bang ni ru kandon kejing kela ha ka sensyar ka khadar ki kwa ek sarkar ka bakhut ka bangi kum ke BJP ngi ong zero tolerance ya ka corruption ngi kwa ek sarkar ka bandong ka good governance ka bononra banom don kum kini ki jingja beper hapok state ke jongi bat ki breu hong ni ki angnot ban yo yu surok bahe lamar mentamo habang isyong kali nanong thamai se yo ngi poi lai kenta ar kenta kacing blok kali ka serkai ba ngi suya tlum pramangi handrai ban wanra e ka alternative dan ya kumdo ban pensuk ya kane ngi don kam ya sarkar ka komut ngi don kam ya sarkar BJP ban sna ek surok ban penhe ek surok bat ko juru bangin pe ikini ki link road ki bagi ong mo ban sna road kini ki link road bar khoi khrang baka source long jongi kanomlong congested dan rei ba ladaki sarkar ladaki pai ba ki kwa ekade ka development ki medical college ki engineering college ki school ki baba kumbolong mentangan itu ipi sau pusan teli ki eklopedia school ada pai section apo Meghalaya
tang kawai ru kampat function duduk mentah ski ngaladap keren ya ujuan berla minister nomor kani kepisah kabun makawan napoka minority affair ulaong banle inspection bangisem ba kadon kajing ko kabesar kai ba ka sakut kani ke project kajing do nong kandai yangi kinong song po megalia namar rastang gini ki school ki khun ki beduk basuk kim don kam so ban khuslai kin superlet ya ke school ke boycott ke school fees ke bam kadi layo ban penbiang da ke sarkar kami tang ban phai ki khun nang tu kandon hostel ya ki nak sendang la ka jong kandon hostel ya ki nak den thai la ka jong tengah thai borok ngi kwa namar mentah borok ngi ut ka rem ke bai school ki baduk ki basuk kim don kalat ban pelik school ki khun ka sarkar India haji ram chung ke BJP ka ai kini ki eklupadia school haman lagi district ban pensuk ki baduk ki basuk tengah semua ba nakarpat na pilih pai ba hoat kum ke parti ngin penyang habro andri putuli kisit bat kum bolong mentah ngiladap identify ki list ki kisit ki bang ngin job bat ngi khmi lenti lengba ka jingkersian chung ki pai ba ngin yo ban sina ya kata ke double engine sarkar ke sarkar hapo Delhi ke sarkar po Meghalaya ke banuan ra ya ke kam roi ke penroi ke par banuan ra ya ki pai ba ki skim beper ngatrai ki pai ba kin nombak la shu ikane namar ki la bakla si bakla mentah khenti ailat yang ike ban yale ban budde ni kisen jam ki baka sarkar jala kala shim persya ekakan hun tactical team 1 kabala siap yap yo noyalam barim ki HNLC uba Chesterfield thank you ki noyalam kasur kabri uhinyo trap hakasngi hat majai jong katayo kilalet banyakan do yo he officer ka sarkar jala uba Cyril Dengdo ban panjing pensai halor kani ka benta Hakabedai bagajing syam jangka kunhun tokit persya ya ka kunhun tactical team 1 hakabedai bat gajing siat yo ba Chesterfield thank you. Habe keren bagi nong patai kubor unong elam kasur kabri uhnyo trap uba Thomas Pasa. Ulong bagi lapan jing pensai nang kasorkar jela halor gajing slam ban panjing pensai na ka tactical team 1 halor gajing siat yap ya uba Chesterfield thank you bat uhe officer sarkar ulakular ban budin hakabedai bat kene gajing dawa. Uba Thomas ulong bagajing penslam ke sarkar ban panjing pensai kedai tang kabuj ban penslam ban lap bagajing shisha halor gajing jai uba Chesterfield bat ban penklet upat ba ulong lada ke sarkar kadone kamon kala ban penurlong ya kene gajing dawa ka ba kesur kebri uhnyo trap rengkat bat kipat ba ikla dawa mentala sisnam tam ban spinkan mau haba ke sarkar jela kelawan ra ka kai phot agyang dorbar thawan ke jela halor kajing sya asiat diap uba Chesterfield nakaliang ka sur kabri uhnyo trap kala penpau ya kajing bamhun ka kai phot jang ka kunhun tokit kabala clear u justice ti vaipai bat kila dawa ba sarkar ka deban penstom daga beteng ya ki pulet ki badan kti haga ban siat ya pi ubat Chesterfield haga yeng sa ajung u ka badan hamaulai kenton masar kabor bangyo nang the na office SP kila ong ba hakbai dei bat katuka benta ban call explanation ya kita tactical team 1 ki police department kam don benta su ka ada ibe kamram jaga government na takadau mentang sini lawan ikendu ai political secretary Pak Cerel bangin bu din ya kedeka benta bangin bu kijing keli hatu ka sarkar kala adap ni em ban call kata explanation but hadu katno kan simpor ada kimpat dapat teka kembangi ya kendu i ba Ceril ka desi kam da long kata kacing kendu ka balong satisfied adu kata nomor ba pembalong mentai nodu penai September mentara di menai Desember kan ka call explanation kadang ya kampat dep tang itu ka bentaban panjing syai nak itu badan keti dan ki bakala pa Pak Chesterfield thank you ido do cingim jongi kan yang i bagadan gajing suki tingila kerpat ya pasarkar hi ba kan perkloy kan ka kam nomor ba kibabon kipai ba kiap kuilenti kai gajing mi kai ka sarkar kan le nang ni sakmat ke ngin sawan budin mesisin akini ki kendet tio kendet benai ba in kami pada information kita benia pada nak kalian ka sarkar keliru na iba tak nangut kita ki badan nak kata tactical team 1
kibala yo ya kataka notice bana explanation tena kalian ngajong yang ba hang ni hakdak imdan ki nambas ba kini seni dan kam insa penbiang ban insa wan ban kali ni apa kita bangin yo kita tak ni tena kalian ngajong ilap ba kala aslam paran kala aslam siapa paran menta ka inquiry kala ya ngaro sidong adam ban support explanation nata ban ailat dia kalenti jo ka an ban tensim dia kalenti ka badai nu ka simpor ya lai banai menta ini yang kini ka jing Islam kumni ka pendiau ya ngi ko kunhun iba ya dawa na ka jing besar hok ya iba chi bat ya ka ying sang bajomi Kaseng Bharatiya Janata Party BJP Meghalaya hagasi palai kala pentip bakani yakren bakasokar pedeng ban pentikna badai ban bu ikijaka tho eksamen hakajalla haba penlong yekinuk eksamen thungkam jongkasokar pedeng ban pensuk ikisamla kajalla klemdadan kamshu ban net yale ik eksamen shakiwai pat kajalla Unaya lam ke BJP uba san bor shulai uba longru menteri ke sarkar jalla ula pentip yakane hadian kecil kendo iki bor penya jangka North East Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences NEGRIMS uba san bor ulong shan kinu lam ke BJP Meghalaya ken let Delhi banyak kendo yaki menteri sarkar bat ban kerpat yaka sarkar pedeng ban bu yaka santa tho eksamen thungkam hakajalla habadan kenu ke jing penrungkam hakitanat jongka sarkar pedeng kibadan hapo kajalla Meghalaya ulong yak eksamen ki interview penrungkam dai ban le bet hapo kajalla namar ki babun ki persajur khamtam haba ki samlawat kam ki shemjing hakabe dai ba ka jinglut chingsam bat kim songshangandru banyale ek eksamen hakibe pat kajalla hakani ka singi uba sanbor ula let pedru yo uba Elias Samayang bat uba Cheni Nartyang ki balaman saw na ka jing syasiat hakipulet Assam hagashnong Mukro West Giant Hills bat ula ajing arab ru da kapisa ringkat bat ka ketbok ketwiang yaki bakin yokno yakamet ke bakot bakya boro arungut kidi ginong rep ki sa kidi badung bat ka jing yo juga ba red da bangya klim tan ya jing don kun boro arungut kini ki ba mensaw ki barang sya suman ki don kun man rungut ki imah jing imah bakardo tegi bopli to da jing arab jong ki inna kale government ani riu shimet ki balang boper wa wan arab susnei ki seng balang ki riu shimet te ngi da kale jong iru ya wan pan aje arab te no ki don kat tukan ne ki jinglut bagi hapan ya tiat nabar kumiwe ari dawai negar kebala ngasuban ai kuble Dr. Daniela dan Daniela yang tayo Dr. Mehta beri direktor kibla ai ke Arab kamtam Dr. Si Daniel kabaila shim yang jing bakli ngerong sudong ban pet kumno ba kinum ban penbiang i dawai kita sin te nakling doktor bar gini PRO kin ka health condition kila batai ba don kibanang kibla de syasna kin sawan biang hadien utu weru don bakala pralut kana ka kejong ka ngap mo sopo kita tiar kita ki ban pendat ban le surgery don we ban le plastic surgery ban le operation ban tap ya kila de order na saban lawan kisah tap kata nomor bak ngobrol mentah bang kuli ke habam bam kijing bam bajem nomor bam kuai bam ki do ki ma kapang layu kapang tu we ru un kin discharge so hadu kadang kam kado kala kam kam baddo hadin artayo la si Dr. Daniel wong bang kin sapan wan biang berlepat ya ka hadin ngalayu yang jing kerpat no urang ba sinong tu mukro video caci mukro tinglayawan yang datang pada tip dia ngi padio ba dia discuss pada government dan rin lawan marhamat mentah mat sumpi tu lai wa empat don ngono kacing nota kini pemensau pada donor cing permenakan no ken aik financial assistant tinggal syam idradi la saya yang second chief minister banyak kini ru di mang ya ka financial support nomor kepadang ka jing ka treatment yaki kadang jingai ba sebenarnya le plastic surgery te bagian sa ka bam ka di jingon kami miscellaneous expenses in don tinggal saya akan beru chief minister ba nagal yang government benar ba bero aru di penyo ya ka jingarap bisa te jointly lai discuss tu ba kalong ka ba kabang impriang
kabangi upus te nagalang Dr. C Daniel lah sengap bahaya kata te ngilong ba kat kan ka department ka bahe henceforth mud nagin nang nomor kadun kajing persajur nagalang ki kemi kepa nagalang jugi as aspirant candidate subuat kam wadam ki samla jugi bagi bapli kag pagan igrim skoto nang ne pipha paling sentral berlong sa sipsagar sa naugong bajengai kajing looting sep ka security ka jungki ka life security jungki kamtam ko mana kapur berlong ci yaki te ngiru kum ki nomi kamat yo telefon le aknon dia le aknon ngai kerano yo eman to managana cimlesar jok asam te urun kalian urun setik op hi ngai kan bayo urun labu ba henceforth nonu mentaka senang ne sekepat lagi nu keblong ni bawalam ki exams di conduct ba ki hangne dakba piatre lang in collaboration with the state government tel ngali state government de jungiru in provide the center why should you outsource why should you go whether institution is here dan kami yaki staff dan bertakan dengan negeri kita pada ingin dengan government provide yaki center opin conduct various examination. Watla kejala Meghalaya kedai kejala kabakiwai pat kejala nikiri kiburam kamtam habaki kun kisim jat nakakme kabakha bapun yaki hendrai kat banang mi kisnam kanika nam bat kaburam kala sedang banduk no hababun kikentai kisale ben bat kisha thombor ka Meghalaya State Commission for Women MSCW kala pelat pat ba ya ka film lengkot kabala ai kerteng kanno hagasngi hat majai jong katayo ban pesung thu ikipat ba halo kejeng kabaki long kemi kiman Komisi Benta penilai ban pensung tu ikipat ba kajing kebamat gilong kemie hagajing jongki. Haka hendru tarik uno apra arajar arpuar ke Meghalaya State Commission for Women kala plat pat ba film lengkot kebal ai kerteng kenno. Hagajing elang kebal long office terekam jogatna social welfare. Yakni film la plat pat ba da chairperson jong Meghalaya State Commission for Women ikong Pidalia Toy rengkat badu director jogatna social welfare Udidi Shira haka baledon lang chairperson Jong State Commission for Protection of Child Rights ikong Yamon Siem, ka chairperson berim Jong Meghalaya State Commission for Women ikong Thelin Panbo wat kiwei. Yakni film la betengka da ketenat social welfare bat lapan mi ipat daga Meghalaya State Commission for Women daga jing temu ban pensutu ikimat kebedai bat kikentai. Kamtam habaka National Crime Report Bureau kalapan pau bagledan ke jingkio kikam thombor persya kikentai hagari berokowai. Hagari sengi laplat pat baru ik report of the exploratory study on the socio-economic status and problems of single mothers in Meghalaya. Ya kebalawat benia ada kinohikai jong ke skol ba Nehu bat ke Martin Luther Christian University. Haga baki lalap bagi don bongut kilong kemie ki bakamai ban pendap marwe la kayeng gasem. Namar ke jing klat no jong kupa, ne namar ke jing pet no jong ulok jong ki. Kilalap ru babon hi ni kilong kemie ki bakamai marwei ki degi baterai ki kambela ki barit baria ban pendap pen biang elak yang kesem bat ki dona pedeng gejing wala kata ki pen he pensan elak ki kun bat ki be shala ki kam ki jam ngan kran be ye ka matrilineal society ngan am ong ye ki be pat mar ka long pelai ka jongi le da banga le da kran ni ki be ti ke don gani ka baki arrange marriage ni hanya nyimpan kita dengan keren hak tu kedur kedau berok kolong kumni fi kat bempat yasyong senrang ro umla ban im klem kata kentei ro kamla ban im klem senrang kata ye ke balapala dan ai hangta Dei baik banyak syong nambar bamla syoban im klan iwe. Rai onda la syong mak sedang man syong. Sedang man compete agat ria jika baginya trailang ban perkat ye kalong ye long sem. Sedang no uai ban mi bat kia compete. Ketua keboong bangamla ban im klan mapi gajak no. But Anda kelai syong ke cekaban penklain yo new wi mengi penklain penban UI bat construct yo new UI unang jrong unang raben abam la syoban ya namar ngi ha women commission ye kenduk bai gini ki cases kiba ngalengo
ba ukpa usu atatin ba sulong jealous sulong tries new kami ke tries new yukpa tries new iki aduk nang kepor ngong ba aku nang kepor biya ban pe iki kon mas nang kon ba tu itu ro sulai ya thong wa thong aku chu ong bai lai kum nong kan kedok lai khang kedok mo sulai wa bai tu lok idol sei ke kentai la ni usnang yo kata ikon kini kelat nak di kat benang mi kisgi kani kalong ka kepencingai kifi anda uni ai unga ucurong palat mla syuban de poi sei dekejot kalau mi kolong sam Namar kecing ut jing nam jing ki babuan balang halo kecing jelai ki bar jalla ke balakani ekaplyang ja jing ki trai muluk hakasi balang jing kata yau ke FKJGP paham sim unit Ribhoi district kala penlong ye kecing khanrai ka trading license hakathan bat shem babuan ki bar jalla ki bale ki kam khai pateng kimdan satyai ki kot kisla ki babyang ban khai pateng Da kajing sokya halor kajing nang buan ki brio ki bamdai ki khasi bagi bamdai ki trai jela bagi la keluan ki bubun ki kampla baper hakasnong paham siem ki baju poisa kan kathain klem kino ki kot kisla ki babyang haka nyo tarik una opera ar hajar arpuar kino ngelam ke FKJGP paham siem unit kilalet ban khandra kansan ya ki brio ki bamdai ki khasi ki batrai bela klem ki kot kisla ki babyang hakasnong paham siem Hakini kejing khandra yaki labor license alam kemat da uban buat den suteng u presiden lembat kiwe dikot keseng. Uban buat den suteng ule tu ba keseng kali ojing tep ro kejing don jang brio ki bamdai ki khasi ya kesnong paham siem ki bala keluan ki kambela baper klem da penbiang pat yaki labor license bat kiwe dikot kisla. Ha ke bala lapru badan dagi spangut ki bala syutrei kum tu ha kesnong paham siem. Uli itu bakasangi hadian balalap babun ki brio ki bamdai ki khasi ki bamdan ki labor license kaseng kala batha ki bagi ban penbiang shwa ki kot kisla hapo ka nyosngi lem gumtan ka liang jong kaseng kam banse banchim de ki weipat ki senjam ki beteng e Nemar labun benta ki bayurung yemi agni ki por bakumnur ki brio nak liang ka jungi ki kaseng balang ki fakti unit sokya yemi agni ki boleh kira boleh jurep jika bangilap kalong na kidon gi bangilap kidon gi mengelakang ru gitu kan biang ki ikut islah dari nak liang jungi kidon gi babiang kidon gi bambiang gilale kaseng gilale be kabengkam ban kajing kentu gi traying kalong ba kusiar so pina ying wai reno marka di gajikit klik ka jopi Pina ying wai tumar kamtam gini sengi gini benai syurke di ka jing kit ka jupi pakai senong atau ka senong suk senong san pamtang senong atau ka bri jung hiu trap hi barak away ka senong suk senong san yang ba ka jing pikir ka jupi yang ba ka jing ai mesim ka jupi barak hi lai biang lot lai don tang ar lai dukan bang hilap bambiang bagi kita lagi mengelap lale beda kam ilakang bagi ai por iki si tayo biang ikut isla oleh kimla kaseng kan salek ka bedukam keruo na kaliang ngajungi kaseng ka basai kalong ba ada ki kim biang ka basai hi le ka kam ibong ba ni nom itu iki kisong hasnong bat kim don hok hiru ban song hasnong tang matre ban kata ban le inu kamru ka basai hi bangin be iki Nalor ki wei pat kinung ile persya ke jingwan sen shardon bor ki doli hakisnem ki ba menshua ka phannong light ru ka dai ka wei ka balai don benta ban riami ki sipai doli ban ngat hakisrip jong ki sipai khasi katkum ki jing tho ki kam shlur jong ka phannong light ki pausai shenna hendrai ka sarkar kam pat ai ki jing itho ya ka ni ka riuslur bat menta ka mat chaprang movement kala dawana ka sarkar ban itho no ya ka ni ka riu krau Hakaji akan dua bat kinong pathai kubor hasil long press club haka hendriu tarik mentau benai no pra ukan vina jong kamat chaprang movement ula dawa na ka sorka jalla bakan aino ka jing itu ya ka phannong lan kum ka wei na ke nong ya le lai lu jong kari bat hadin balayo ka jing itu dairu ban pen benai ya ka hendriu tarik uno pra man la ka snem kum ka sngi shuti habaro ka wei ka jalla
Uba Michael's aim ulaya thuru bakamat chaprang movement kaladap ada ke jingtho cho ulampang ke yung dorbar thoan ke ni ke jala uba met ba lengdo banyak keren ya ke ni ka kambat ke sarkar pedeng kanang banyo ke jing itu ya ka pannong lan kum ka wei na ki kenthai ka balaya don banta ha ka jing yale lai lu na ka jing sinsar don bor jong ki doli. Pannong Lai is definitely among the unsung heroes who played a crucial role in India's freedom movement. As the first female fighter who assisted Tirot Singh's aim and his warriors. She is considered the first woman freedom fighter who countered the British forces with tactical inputs and guerrilla tactics, according to Ratan Bhattacharjee. Katkum Gujing Thua Jung Niu, Ratan Bhattacharjee. The war that Tirot Singh's aim led against the British was more of a war of swords and arrows versus guns, he added. Pannong Lai's role in the freedom struggle is no less than the Rani Lakshmi Bai of Jhansi. Lakshmi Bai of Jhansi. In the year 1957, Tamut Kani Kawan Hadin Jonga Jing Simbanta Jonga Pannong Lai. So apart from her active role in the Anglo-Khasi War, she was also instrumental in the killing of 32 British soldiers. Katkum Jing Siam Jong, Kakot Balatho Du, Ba Daniel Stone Lingdo, Supreme Court lawyer. Observing her 172nd death anniversary, the Matchaprang urged both the Government of India and Meghalaya to give due recognition and prominence to this unsung hero and observe the 6th of December as Pannong Lai Day. Da ke jing thmu banyale ban kentiu ke jing a jing sakri jing ketanat sarkar ke pa ba ka jalla ha ke sin thodin jing ka tayau usembot menteri rang ba ka jalla ba preston tensong ula ple pa ba ya ko office trekam jong u executive engineer PWD roads Mauplang division Mauplang. Haka jing play ya kenik office trekam le don lang u MLA ka Mauplang uba Eugene San Lingdo u MLA ka Soyong uba Samlin Malngyang u chairman ka KHDC uba Lamprang Bla u chief engineer PWD roads uba KK Mawa ki he officer ka tanat PWD ginoyalam na ka hima Mauplang bat kiwe Habakran ha kejing lang uba preston ulong kejing play ya ka Mauplang division kadai kejing pin ulong ya kejing ang not ka balaslam jeng ki pa ba kathan bat ulong bawat lala play ya ka division ka bathamai handrai ka subdivision kanyai beteng bet bantrekam ulong ka sarkar jalla habakale tai sanibha kala shem ya ka rai banthau south lake division jong ka PWD ki bakan thop ya ka dadengre kharkuta motion road bat Mauplang ban penjan ya ke jing sakri shau pai ba ulia thuru baya ka PWD Shillong South Division en sapen kendria no sapen ursla Sidon artillery office hangne hapo Mauplang ka benengkong ka office with the state engineer ka baar ka subdivision ka balairu ka subdivision hang te hapo soyo but kini ki likely kin sakri ya kan nekatan parok kowe bat ngangit scam banan ni sekma kabai diesel kabai petrol ki kontraktor boro layo bantit do extra ki kun aga jaga ban lek nang ni ban poi silo nalor boblok ande piken ya ke jingnu nong kalau ka bakrao andre na so yong wan tan hamo plan do traffic jam nalor bom do traffic jam nalor buduna kabailot ban siu by petrol ani ban siu diesel yo ban rak mit thambun sayi kikun samla kikun heparit sapek ya kata bi mei ipa jongki nang ni sekmat hakabai dei baki kam joga pludi kim don kam su ban lech sa sosilo na thare kata kadi kan nongrim jongi na ka sarkar bangi ong ngikwa ban decentralize ngimkwa ban centralize
ngikwa ban decentralized ya ka powers jong government kenang bakan syakri ya ki pait ba kham hajan bat kham hajan kata kade ka ban makwa ban om yapi bat ka jurisdiction jong pi hangni more or less kadon om duna ya ka lais pa prapo kilometer kabla piang bha kanega division kumbalais pa prapo kilometer tam kan kentuk ka road length ha kanega division ka bakamai mentaus nem ni tau southerly division hapo ka jela ka joni arteli satai sagaru gawe ka dadengri ka baar ka karkuta bat shane shakhasi jantia ngidon arteli gawe ka mau plang bat gawe ka mau sundrut baleng li tau ye kini southerly ka di hadin mengila kenya la dia ka Shillong South Division ka lahek pala ka Shillong South Division ka lajat poi syakashi hajar kilometer ka road length ka turanot ka lahek pala na kata daw niraya ka ban pli ya kini ki southerly division ban kwa ru ban pentip ya pi ba ya ka Shillong South Division ginra no sya pumusla kani kamdei bagi berkemai ndei bagi create kemai nrei ngin rename ya ka nama bangin dumbu su ya ka office hangtei hapo Shillong ya ka Shillong South Division ngin yara no sya pumusla baleng ile kumta mene kini kiro rangba iba samlin ilaon ban control ya ka infiltration sa Shillong lani ban control ka traffic jam sa Shillong kat balak ngikwa ya ka banrang ya kay office jong sarkar kham sa nong kondok kata kade kanong rem kaba mangi ngikwa banle bat ngilale ru menta nang tadang don bun susu ki weipat ki office ki initiative ki mangisim ya kabahaki ni kisni ki banwan ginang pendek kawai hadin kawai pa kum ke jingpen kre menyakun ni election MLA Arhajar Arpolai habarok ki constituency jong kari lom jantia hakisne sajan jong katayo baladap kinoyalam ke BJP Meghalaya kila plipat ba ya ko office strikam jong ke BJP West Jantia Hills district hakashnong kle mushud hasangpung yakane ko office strikam la ple do president ke BJP Meghalaya uba Ernest Mauri baru MLA ke BJP uba Sanbor Shulai uba longru menteri sarkar janla hakajing donlang ka kong Sumita Lalu kabadai kanong kmi jong ke BJP Manipur UMDC ke BJP uba Lakhon BM ubanya kunru yak election na sangpung ralyang kinong kitkam bat kipat nong kersan ke BJP Ubasan Bor Shulai ulong umenterang badu kari Narendra Modi bat kaseng BJP kila trai shitom na kabantaban wanra ya karoi kapar habar kowe kari bat ban pentri kam ya skim baper na kabanta ki samla kilong kemi bat kiwe bat ulakentu ikipat ba ka Meghalaya balada ki kwa ban yo e karoi kapar ki de banjit ya ka BJP bat ban Punjab e ki kertong ki jongka ki banyakun ya ki election MLA Arhajar Arpolai Uba Ernest Mauri ulong kipat ba kim deban ngop hakajing penbit pisa handrai ke deban jet ekonomi khmat ke balaban wanra ekaroi kapar bat dai tang kaseng BJP ke balaban a ekaroi kapar kat ba ki wai pat kaseng san partai haswa ki election ki aj ngarap kipat ba handrai kipat ba ki shat haba kitip hadin baki yo dakaram Unong yalam ke BJP ulong lada kipat ba kikwa ban penduk no e ka high level kide ban jit no e ka BJP bat ulong baki we ki jela ki ba marjan kila dan yala ki jong ki medical college hendrai ke basongsi kalong ba ka Meghalaya haduk mentaru kampat don watang ka we ka medical college to perhat ya sansen to perhat ya im gayat to perhat ya karoi apa untuk diipor un perpiti man daga san hajar sisi na sansen temu ki pai ba ngada dalam ni gitin election depoy
Doan kini kisen NPP, kisen UDP, wan si pai ba si yung DOP. Account number, board kasi siya ini, uesan hajar sa account DOP. Temu di pai ba, hamlin, araja kapra, unang yalam yung TMC, Dr. Mukul, dalay yung berikadur si pai ba, uesan hajar siyong. Mari dap election hadir Arsnem dapoy kibru na bangu ipulit wan po ay poisa ang kita ni poisa to teram mo basut lang pay naman hapsong gajil pa nakalian ke BCP pa aman kante temo hambi kasi BCP kasi kinongrep ruajan ketika PM Kisan Nidhi Ruajar sistem Arhajar lesen yo Embah ini pun Orang COVID yo bin Ruajar sistem yo jadi pesa to pesa mo nagaran to pesa ko now Modi no Prime Minister warok ko India ini po mereka rupasan hajar mo kinongrep dadap yok tiga skim telah terpat yung malahon begini kinongkitkan yung kakisan to uyak di pat-pat nolep yok tiga skim untuk umaji ke skim kuan pembit ini yung kisen yok pendapram di pat-pat Usembut Menteri Rangba Kejalau Bak Preston Tun Song Hagasing Tok Ding Jong Kata Yau Ulabu Yu Mau Nong Rim Nakabenta Ban Pen Kelano Eka Krausing College Kebahap Mau Plang Constituency Shaka People's College Nakabenta Ban La Ban Ajing Shakri Kebakambha Yaki Samla Hakapuli Puti Hagani ke jingbo mau nong rem ban ito ya ka Krausing College kum ka People's College ka banio ya ka jingkersha na ka sarkar. Laidon lang UMLA ka mau plang constituency uba Eugene San Lingdo, UMLA ka Soyong uba Samlin Malngyang, UMDC ka mau plang uba Lamprang Bla, ka principal jong ka college i Dr. Banida Kharkongor, ki officer ka Tanat Puli Puti, kinong peniat jong ka college pat kiwe-kiwe. Habakran ka jingyalang uba Preston Tun Song uloong ba ka jingyo jingito ka college kum ka People's College kan sayo ban rengkat bat kiwe-kiwe ki college ki bapaw kanong ba Shillong bat kin donru ki jingmentoy kumbalong ha kiwe-kiwe ki college uloong bagi don bon ki college ki bapeniat de ki kenhon nyam boper ki bapaw bha bat kumta kalong ka babiang bha bagi netrelang bat ka sarkar jela ban ai ka Puli Puti ka bapaka naga benta ki samla puli Uba Preston Tun Song uloong badai halor kani kanong rem bagi sarkar ka Pai Khamat Shaki College ki balakio Shaprang bad yat kat kum ki kendon banyo agajing ito bad jingkersha nak sarkar jela bikin asyo ya kajing Shakri ka Bakambha Hagbedai bad ka education sector kumno nginle banwan ra ya ka quality education hapo ka jela mekla jami Asal tenat sibun by Deputy Director ila keren ila highlights ya 3 points kibedai bat kajing anglut jomni ke sarkar. Bat kata kalau ba mendai su tan hasar silong balai kam jialong haka nika area mau plan haka area mau ngap Kabannya dekat door, Hyong Gasin Atenis College, Hyong Gasin Edemans College, Hyong ya kiwe pat di colleges kiba paunam hapo ke Shillong ke jemi, natrai galade kapor, bangin pedlong at par ya kibarong. Tinaka takadaw, kiba bun ba ki colleges kiba la sponsor da ki balang ki baper ki kedun yang ki baper ki kedun jong ki banget ki baper ngai i baka trekam ha dan ki jing tre sitom jong ki ban ya trelang baka sarkar naga benta ban wanra ya ka quality education tenaka takadaw nilai rai iba mau kiu la de bong nilai rai ba menta
yakini ki colleges ki bayaj sakmat ki ba tray ba ki ba perform kat kum ki norms kat kum ki guidelines ngin ya consider ya ki bangin ya kani ka adokran aga kerteng Jongka People's College. Te paralok da kita ke kubuar ngila poi syaka bakut jongka thup kubuar mentah kata yo ngin se syambiang bat pi la syam tayo kublai shibur.